Tivat je, kao što i vidite sa projektora, jedna od najbrže rastućih turističkih destinacija u ovom dijelu Europe i u Crnoj Gori, grad u kome trenutno živi 50 različitih nacija. Istovremeno, jedna je od crnogorskih opština jedina koja po najnovijim parametrima zakona o lokalnoj samoupravi zadovoljava uslove da iz opštine prerastu u grad. I to upravo zahvaljujući finansijskoj stabilnosti u zadnjih 5 godina i krivulji rasta budžetskih izdvajanja i gradskih financija. Iako prostor je jedna od najmanjih primorskih opština koja je počela svoju istoriju sa vojnim brodogradilištem, sada je sjedište najznačajnijih strateških investicionih projekata u Crnoj Gori, Porto Montenegro i Luštica Bej. Upravo zbog toga 5. juna u Tivtu, dakle za koji dan, održat će se samit Evropske unije Zapadnog Balkana, na kome će uzeti učešće 37 delegacija lidera Evropske unije, a i poslati se poruka da 2028. godine Crna Gora definitivno postaje član Evropske unije. Mi smo već imali tu situaciju jer je Tivatski aerodrom bio centralna aviodestinacija, pošto imamo aerodrom za goste iz Rusije u zadnjih 10 godina. Postojala je opravdana zabrinutost da će upravo zbog nedostatka tih tržišta patiti privreda i aviodostupnost Tivta i Crne Gore. Međutim, upravo suprotno se desilo, sada bilježimo 30% bolju posjećenost i više putnika koji je opsluženo na Tivatskom aerodromu bez tih tržišta. Tome su svakako doprinele direktne aviolinije low cost kompanija iz Velike Britanije, Španije, Francuske i ostalih evropskih zemalja. Što se gostiju iz Turske tiče, oni nisu mnogo zastupljeni u Tivtu, njihovi biznisi donekle jesu, ali ostali gradovi u Boki su mnogo zastupljeniji sa njihovim pristupom nego što je to Tivat. Tako da zaključimo, taj problem je bio evidentan do prije par godina, sada to više nije slučaj. Nakon početka rata u Ukrajini, veći broj nautičara, vlasnika super jahti, napustio je Porto Montenegro i otišao primarno za Tursku. Porto Montenegro je trenutno vezano oko 500 jahti i super jahti iz raznih dijelova svijeta. Porto Montenegro je u vlasništvu investicionog razvojnog fonda Dubaija. Nema mnogo jahti čiji su vlasnici sa tog prostora. Imao sam priliku prije nekoliko dana na jednom forumu ekonomskom u Budvi da razgovaram sa vlasnikom toga projekta i oni će sigurno nastaviti da razvijaju tu nautičku destinaciju u skladu sa geopolitikom i sa pozicijom Crne Gore u Evropskoj uniji. Tako da možemo da zaključimo da je biznis ipak uspio da pređe granice geopolitičkih dešavanja u čitavom svijetu, a što se tiče fokusa Tivta i Crne Gore. Ono što je zanimljivo jeste da smo u Tivtu imali, i shodno vašem pitanju, i proteste, recimo, turskih državljana protiv režima u Turskoj. A imamo i zanimljivu situaciju da u učionicama naših škola sjede zajedno djeca iz Rusije i djeca iz Ukrajine. To se sve nekako dešava bez zaista ikakvih problema na tom političkom i, da kažemo, ideološkom planu. Na osnovu toga možemo da zaključimo da je nekako grad sublimirao sve te različitosti i napravio neki novi konglomerat, neku novu vrijednost koja daje ove rezultate financijske i ekonomske o kojima smo govorili. I zaista je veliki izazov planirati prije svega prostor i razvoj infrastrukture u kombinaciji sa turizmom u pogledu činjenice da Tivat je jedna od najmanjih primorskih opština, kao što sam pomenuo. Na tom prostoru razvijaju se dva najveća investiciona projekta u Crnoj Gori, Porto Montenegro i Luštica Bej. Imamo zaštićeni rezervat prirode Solila i u budućnosti zaštićeni rezervat prirode Vrmac. U centru grada, u neposrednoj blizini Porto Montenegra, imamo veliki gradski park koji je uspostavljen za vrijeme austro-ugarske vladavine Crnom Gorom i Bokom. Obzirom na sve te činjenice imamo i veliki zamah graditeljskog, da kažemo građevinskog lobija na teritoriji Tivta. Borili smo se zaista
žestoko da bi sačuvali ovo što se zove balans između životne sredine i prirode i turizma. Kruna naše borbe desila se upravo ovih dana kada smo i ozvaničili sa vladom Crne Gore rad na početak izrade novog prostorno-urbanističkog plana za područje Tivta. Naša namjera je da u tom dokumentu upravo zaštitimo životnu sredinu i budući razvoj turizma u našem gradu, što je nama veoma važno. Jer smo naučili iz okolnih gradova da je prevelika izgrađenost jednostavno ugrozila turizam. I upravo zbog toga je Boka zaštićeno UNESCO stanište, mislim, infrastrukturna cjelina, i baš oko toga se ovih dana vodi žestoka i živa polemika u crnogorskoj javnosti oko UNESCO zaštite područja Kotora, Herceg Novog i Tivta. U najkraće i na kraju da zaključimo, UNESCO će ostati u Crnoj Gori, mi ćemo ostati dio UNESCO-a i moramo stati na kraj graditeljskom zamahu koji je zahvatio Boku i Tivat. Investicioni projekti, baš ovi o kojima pričamo, su pozicionirali Tivat da bude sada jedna od vodećih turističkih destinacija u ovom dijelu Mediterana. Uprkos tome, a u svjetlu onoga o čemu smo pričali sa vašim kolegama, što smo razgovarali, ono što je najvažnije, mi moramo da sačuvamo, a to je prirodno okruženje i ovo jedinstveno parče obale koje imamo u ovom dijelu Mediterana. Upravo priroda i jedinstveno okruženje jednog od najljepših zaliva svijeta je razlog zašto turizam se razvija u našem gradu i u ovom dijelu Crne Gore. Nije ostalo još mnogo, da kažem, urbanističkih cjelina na kojima se mogu razvijati veliki projekti u Tivtu i u Boki. Investicije će se, siguran sam, nastaviti, ali gledat ćemo da one ne ugroze prostor.